tu sa mo ilo mai moanga le fu vanga le fia fili tanto por kalame o le sports Talanoa ia fia fio asolulu te Tasi ia so lo non fo yo le dei masina lona tolu le dei tu sanga lua filu se fulu ma le fa o le to o na fo ile dei Asiata ia le fo se mai lungo le tato wa por kalame ma le alanta le fa sa la le BluwaveTV ia nga ta foi lea o le o nanga so fa tasi male tanto TV valu le University TV8 ale tanto wa University awa o Samoa le papa ngala ia tu inantu ia le foi por kala me ia fia fita tasi o asuru ia wa foi lau mai mo sila ia para sila fia foi onisi o vai nga sa tau walunga mai ai ungo ta alonga ma me foi tupu tu langa la vai ta alonga ia bese foi ke lu ka la kapi ia ole foi o toe ametalia pe ole super la kapi ma le NRL ia mani sila foi o ta alonga ma tau finga ta tu te to fitu ole Manu Samoa fifia fai lo atu ia ma fa tasi ma le fionga ia Aumua to vaenga ile to fai lo ia fa malu lu tu ona ole to ngia la foi ole fionga ile fascina pro fionga Toleafoa ia le le amato tau mo fai tasi tu ai foi tau mawhai atu le por kalame. Ia ato no le vai aso fau o le amau mai se avano. Ia langa o le fo isa fai malanga fo fonga fo ifa ale ainga. Ia ai hele nei vanga o le fiafi Samoa le atu pele ia ele tau toe sula falo ie yo malu mo fainga. Ia o tau toa o se alo ia ai le nganga fa alo o te fa talo fo fa felo ai fa felo ai foi. Ia fionga o maro le fo lau le yaso. Ia fa talo fatu Asiata me vo e fatu limo fa felo il tanto tunu fa fonga mai Samoa. Ia e malo se fu mo langi mai lo tlainga. Ia fa talo fatu foi Samoa lo tapoinga. Alo le fu tanto tu felo ai foi. Ia il tanto po kalame masani. Ia o le sports Talanoa. Malo fa ai ka kere yo ina inisio I unga fo ina ta oto mai ai ta longa ma tulanga fa pena ma ri lo alo ali o va ko e pesa e se maliu ile nei ya sope o se le ya fo ya o lo fo ya so lulu o so nga le alo oh okay oi okay se be se fo e va ka o kere o lo ala ya o ya na ri o na e anga o lo fo le fi miso alo a ka vai ko ro alo pese alo angiwe ro alo pese ya o meu manga sa ngi we fe marisia ku mo ke mo ka ya fe marisia ku mo ku ke mo ya fakat kali ya ska so mo ku iyo lo pe ke o ka kama ya ona mo wona ma ona le time ole wa a matelita to por kalame au ki ufu ngi fa masingonga o ngi la vo pongi sa ale ai ma e ka kala ngi fa fa masingo ai ke o foi ngi ka ka por meu ko fu ka kama por meu lo ku ska uso iyo wa te fatura o levante tauna mana va fa masino malo ia ma prosecutor ma tangata umo le fa masino o ngi la vai e fa no email tau so te titia mai ala na case la tau mfai kalau sia o ngi lo kase ka o ka fai ka venga de ka lo fai ngai ka ya ka sia la fai ka fo lo fai ngai ma ya onga ele fai lo fo di mon ngai aso a fa pe o tau ma fai ale na clients po ila vas tanga tau e tu el ni temi ya manel avelo ka fa no fono fa ku ye fa manu ye ko er kasia e fengi o ngaso se ruai oi I ma iden po ya yo le maru lo jo isamo wole pa mai ia le fionga ya Toleafoa ndi Aiolupotea ya le fo la ma fa tau pipe tu fo le fionga ya Aumua ngola kama ye yo ka piko fa so fo maroloina tangata e fia lo fa fa lawi lo e kalesia matulanga le fa so fo marolanga le ko kisi sira mai pe fisi yo lo ayo ni me alofa pe a ona umana presentation ai fa me fa lava pingi ai va fo ia le woluma e kalesia le la tele ne suisi ora sa ole ai ka ikala ma mai shokinga ai mana yo le foi va yo foi nga foi mo la malo iyo se fu malo ina Asiata malo foi nga lu ni va yaso mo alu nga fenga ye ya era nga le to ole ama osa inisio vaenga ka o kia kulanga o ta longa na ta o to mai ai ali unga foi o ta longa le dei foi ia va yaso
le ngata o le taito o fitu ia o le supa la kapila tau ia ia o tau mo fainga le tato tunia Manu Samoa o ta penanga o fusuanga sunga ia Joseph Paka po o lauri le mani toa lupe soli ai ma le tele lava o nisi fo i o tūlanga i o tonga o Talanoa o se taimi ma o atu le supa la kapi ai mi se fo le tau mo fainga le moana Pacifica la tau ia ai manatule ata amata mai Aumua i le tūlanga lea na taoto mai ai tau mawhainga le tātou junior Manu Samoa. I oe. I le mako au waia ku le urua i tālonga le sa tā alo le junior Manu Samoa mani moana Pacifica under 20. E ui ele i manuia le lato tau mawhainga. Ai or whanau naunga o le sunga le whaia o ngalangolango le sa whateranoi na tuilangi le sanga tuilangi. Pefo i le fionga ia mailo potu la visa. Or kālonga whaikaulia le matonga under 20. O ka alonga nga mai ka alonga umanga ko malanga mai pa wa le peste na e manu malo le anga e tatou te qualify e pe sa fanga i le ipo le lalo langi po le under 20s trophy le fa yesko kilangi ya yu la yu tau sanga fa se fulu ka ko junior Manu Samoa i sumar fa la so fina ngalo le talo ya e va tu fa malo le sunga fa ya e po la fionga fo ya po tu le fa ya a mesi o lana au awa e taton voi le faingo fia foi le toi tau no mai fo ia fenga ye foi mata longa ye wa tau te ta longa le ina ia sa fanga to le au le lusu tau sanga Samoa ia i tamisanga ia le la langi ala 20 tau te le pe no tainga lana le na male mo mitinga foi no mai malato ina ia manu malo ya tonga wa ele fengo fia foi ta longa nei Asiata pe ya foi anta to mo foi fe lo inga foi ma nisi foi ma le tai malang ya ma au titilo toi foi ma ne ta penanga ta to au wa ye foi ta to nunga na to ye le fa ta o foi o ta misanga ne wa o tasi ne ta misanga se fa ta o ina la lang ta misanga ne la lo lusulu tau sanga e wa pe o ile a matanga le o le ofia tu o tamata alo le si foi la sanga o le o langa ta ma no fa tai lenga tonu lava o le fina ngalo fo ile na le songa le tai malanga songa ya so hese Jeremia sa fa ternoina o le pathway lea po o le awala lea o le aui ma fa ta pena atuai ila to tam fa na o ta to tulu mo le tanto o te le Manu Samoa ia ai la masi sila le tulu ta longa le na wale na live le Sky Sports ma ka o kia le o ka ko kama fast food ta to i sumar fa ia ale ale kalitahi under 20 ia ma o le la o se kiwa ilo tanto o vanoa e fai malangai i le trophy po le ipo le lalo langi ale under 20 e fa atau nuina i sikotilani ia Julai aso luo Julai se e pa ia le aso sumar fitu Julai i le tausanga le nei o le a fai malanga tuai o le si vaenga na taulunga mai ia ta alonga lava tatou Samoa ia e ui ele i manuia tau whenga tatou au Manu Samoa taito fitu i le tūlanga i le champagne o le vai fo i o le fitu o lo whaka ngaso nei ia e o ia fiki ma New Zealand wai se tūlanga wai ora so fina ngalo ngai suinga wai e nei le taito fitu e le whaingo fia le tūlanga le walu i le taito fitu Asiata pe ana e taua mai tau atu wa masani foi mai lo foi le si au ia to inga ta lo le si au ai pe ano foi atu foi ia o le au ale le lo fa pena na va no tu maule le mal consistent foi le male e le tai ia o le au nei Argentina pe o tasi na au le fa inta ni te minei o le si au falan ia mai lan au la nei ai te au la to ia fa inta te foi ia tanto au nei wai te lilo i po le pea tala no mo po le meu o mi te fo i ta misanga nei mo tatu tama nei Pacifica alu lu fo i wele me ho le wa ka ngase fo le ma fo mo lo ko kama ya e le va pe o se me la tatu alfanga ye o se tūlanga fo na ia fafangu fo ma fo tam talu le fa ta o ina wai se malo ko nga langa la kapingi siaka e kile ko ngofo ma ko kilo lunga le ba ko mo mai mau pe ngo ma ngi kai mio kai mingi o kala le fa ia tu tamani ia makua anu lava ia vango ni wai le ko mo
Mano whaavitai. O le tūlaka le nana iai, la tō e tau mwhai fo le tāntou te tō fitu e lisi vai le se so o mai iai. Ma whaatai pena te fo i mo Hong Kong. Ia, ai, olo le lei lava tai pena ngari tātou au whaavitai fo i whaia o ngama le whaia o ngana o ngama le pūlenga. Tātou atu malolonga a fo i mai. Ia, ona tātou wasi asile niso i ungo niso tā longa sa tau tō mai iai la ne fo i beso. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mo bua le ofisa o le kampania le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale te tele i si o tātou o tiro i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulua o lima i wawha. Pe te asesia tu ila la tu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. E fia le Pacificezy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuini o le e seta o le neitau sanga. E whase fulu whailonga tupe e tai lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to nai o vai aso te tasi e afua mai le aso nai le aso iwa o mati. Na o le lima ta la tutongi pe awha ngā le Pacificezy app e la whai lau se leni mai lau telefoni whewea ai au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasilia mo le fitu se fulu a tātou la o wha sopori e New Zealand pe asiasi mai o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Uma que as fosse, salvo e marfia, ai. Ei, mas é minha, ai sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruki ki amaka puka la meri e ko viri mai. Olha se como. Se mas não tá falando chamando esse top. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala no ke o umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia o moli. Fa o mi singa me se fa ka singa me ya le moli o manga. E fa ro le mai o se o kari. Ele ni me fa o va por me ro ko o va yung. Ioi, ale la top up ko la ki ro fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa uma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga ngale al Pacific 40. Mal talo fa va. Wai lo. Ya volle. Okay. Ia, lenga. Wai fa ro mai. Ia fa la ia la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa lo lo. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Tai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Wo fa fa ngofia nei nisi o nanga e pe o fa taunga. Pili o ka nga luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo fa nga inai le Tagaloa voucher. Tagaloa lava, Tasi Market is here at the Maere Town Centre, the heart of
Toi whawhela ia tūle nei fia whiri toi te liu mai o le tātou sports Talanoa I malolonga masani. O mawhaasoa I male fionga ia Aumua to o vaenga. E tau mawhainga na tau to mai e tātou under 20 ele ngata fo I lori tātou Manu Samoa te o fitu. Ai tātere I mei atu isi a vaenga fo o tāpenanga o nisi o tālonga mai unga o nisi o tālonga na tau to mai e. Te fia tā pāsa ufina ngalo leanga tasi ili under 20 male tau mawhainga o lo iai. Ai mai se la. O le sa tele ne una I lava ma vatu le tu ala lo le tātou proklame le sports Talanoa. Ele toi whaongaina le o tau tamatuai. Toi se sa alo tau mai maro tau sila fia. Ele tālonga. Whaftai Asiata, tūlanga tonu ana le sa ungani atu e tātou whaftai. Ngō wawai aku fo I ma ukikilo. O le ua whaonga ia ta uso atu vai ne fo ia suafa ma pa ia ma malu fo I o uso tūlai mai. Ia rau vai, esel mangai, Toleafoa, ale sana tuilangi. Mahonu I soa. Mahonu I smoko. Vai ane o la tau suafa. Lea wana o leka kanunga la kapi. Ia, le nā ton. Mela ngā siringo fie. O vai aku ngala, male sila tūlang. Le voi langa ko fo I mai ma koe unga I aku le mele o le whainga o pōkala mele male atina ino la kapi. Whafkai le waka vai aku le ua. Ua whao ngā ia ngā iei fo I uso. Ma koe le leile langa inga mainga o tamita anu. Whatau waina la le o le la fole. O le kako whasea, e whape o se whasea. O se whawhango. Ma ia tu alalo. O le anga I luma o le laka pi, pia kako manga le laka pi tono Samoa. Le nā tonu lama. Sila la I le toe le combinations ana yuso I tula. Mana ia lau fina ngalo Aumua. Walanga pi aka wakusofa makai e kau le kiriki kangaka ia tama whanau. Langa mana ia le whaonga o lantu sua whanalawi loa I le laka pi. Tu lou ia ma ilo Toleafoa. Ia ma tuilangi, alisana tuilangi. Ia ma le fionga ia Manase mahoni soka. Ai asisila la. Maua ako o more combinations o la ia le backline ma le forwards. Onili. Tira sila la ta alo le under 20 le ka aro mai ai. Le to sila mai fo ina I tātou video I tu. So le o le o ka manga o makua ai for the first time mo mai ai ngai nisi whanau ni. O le sila vaenga na tawilo mafufo ta tele me I whaanga solo ia vaenga. Awa o ifo e mo mia la vale le pulenga whaftai le sunga ya sua hesa tira mia walanga e silo. O le sunga ya sua. O yo fo yo le manager le auteli. Ai whaftai o le vaia. O le fo o to step down mai lando ile under 20. Walanga a fua whare mafufo. E ngara kai wha kasi o I wha arua wha koru kako kalonga international games at Manu Samoa. Ile tausanga. Ai o tō whinga nei wha whaia o ngā mawaenga wha pēnā sui whaia o ngā rangolango at Manu Samoa ma pūlenga. O ko whinga mor kausanga ako. So ia jaula ia mana ia I o le vai antu ia tau runga o. O ma whainga ku ora ko ngofua ngisi. Ai mei mai. E tū lei ia le antina ino le. O nei tama whanau lai tia le anta 20 tatou. Ia ai. Whaftai fo le proklame a meso rufi na ngalo mo le fionga Toleafoa. Wa o le lua lava le whangu ma le sosoani. O le ko mai le ia o tau tamatuai. E mo mia le toe wha safua ma toe se saa. Ia tātou walo fo ima whanau. Moni le Asiata. O le si tūlanga Asiata tele tūlanga I fia tango fia tātou pōkalami. O le si tūlanga le utoi whasa lau le whaiaonga. Le mai tango atu. O le whai unga o le tausanga le nei lua whi malwha. Whatoa umai le konkarate a le sunga ia mapsua, ia wawasa. Ia, e vai fui ma le whanono huna le natulanga. Fui lea I le... ia tia ua la tau ia. O se whawhangu fui le mo I la tau o lo fia ia kailo iei. Karusia ia ienga ka e palai. Ioi. Wai olisi mele kau whangongoa I Asiata. O le ua iei le finangano Samoa. O le ātau o tiltilo e fili ale autono Samoa. Ioi, a mese lava le Manu Samoa se fulima. O la u whaailoa ma le kau kingo kui I le kako kungu Samoa. Na alan tātou wo ole I le iwa tasi. I lunga whaanga maia. Nanga o Samoa na mua piki tamai fafo. O se whaailo atu lea. Ma ufo inia kako whaiangi upu. Inga ia mawaya iei ia tamata alo. Ma finangalo tamita alo. Musosi ta along foi. Anga ia ula tu. Ile longo maria le me whamai.
a piki le Manu Samoa la piki mai lava na ngalo loko se me le foi la kia se ka ko kilo la i po fia tonu o iai le develop a ka ko Samoa o se me le ai lo se me foi le o ta sa wa le sia talanga e fa longo iai e ki ngalo loko e ki ngalo loko langa o Samoa na mua lava ona faia le mele o fili mai play si fafu le anga lenga ko wo ole ile mawalunga lenga ko ole ivakas sawa waina so toi fiki makonga be langa ya kau ku ngama ka ko Samoa fa ikeke ka ko fa ikeke langa ile longo mani yoi ile longo mani yoi so ole tele ole ave fu ale sa tanto la walunga ile ivakas ngapiki fo inga kama ifafu yoi ole o taimi fo na sa le mama walunga le la kapia Samoa ale tele fo ila tama matou ya sa la mai Samoa ngaka alo mai fafo sa ili awala fafo yoi ka alo yo skalia nisi ka alo i kala punge nyusi la lenga mawalunga le yoi le kulanga la kola kapi ele fa pe nga sa ai fa pe nga Samoa yoi nga mawalunga la vai Samoa ai nga maua mai lang sa ili awala mai ina ya mela leo ki kakalo koi fa mole aua nge ka ko faia se me pe foi le ole fa tutu na ifa yoi e ole tulanga na langa ile longo mani langa ole mo ke moni mau matone sa o pongi fa kasi Samoa yoi a sau lol fam kalanga ne e ka ke manga e piki mai le loko o se me le foi la se ka ko kilo la po fe o iai le atina e ina la ka pi Samoa Ote iyo e lo finangalo now with all the respect malo fa ano no ngia o ta miru sanga o lo fa ye Samoa matulang fa pena o ke kari konga o ele lava ele o lava lona mawalunga e counter ai le tu inga ta alo le ya wa afua nei fa ma fo fa tai ta miru sanga la fa Samoa le temiri nei o fisili o le antonu le level fa tu sa mai ngi usi le level la fa ye le NPC para ele tamu sanga se tatu tunu ya woni tena ifina ngalo lango le tau titara no issue sa o metulang fa pena o tele lope pe fatu se tusa mai anga i provincial rugby atato le NPC atato nei ia po o bombo lunga fo ile tulang le NPC le ia atato po le meo lo fatu se tusa mai anga ia wa ele mfaiga fa ko fa kusa mai supala kapia ingai o matua ma wolunga lava le level na matulanga fa pena a fili mai ila ya ka ko Samoa tele a se ngaluenga ko fia fa tele la va se ngaluenga lo to fia fai le fo intatu Talanoa nei tatu te to fito le Manu Samoa ia o le tele la va tatu locos o lo mana ia tape nanga matulanga o ma or kai mi fo ngai wale to fai ngo fia fo wale o to fai ngo fia fa tai le fio ngai muri anga matulanga le tap tau fai ngo tatu au ai o ka ko kalia fo ele ai o Spain fo o sa wilunga matulanga fa pena wa malo lo si mai fo isi va nga o tulanga o le tau mo fainga la pia la ai te tau ana yeso na palengi e ka kawanga yese balance o mai tamata tatu tama mai local players wa ko manga ka ko wa overseas players o tama fa na wa tatu lava aturo ya o le tulanga la le ya e o te io na ia le tulanga lo a finangalo o le ta pena le fusuanga sunga Joseph Parker la le ta pena la na fusuanga male sunga ile li sainga fo ile o silei seng o le fa ta pena mai ma fatulanga me fusuanga le so for really nei aso valu o mati ile sfurukasi o le fa ile fiafi o iperkangia ai tusa o le lima le vavea o tatu langa atati do marolonga la so fina ngalo ile fuso ngale la ia o tatonu telisia vano malo ia la lo tatu tunu tatu wala to te o la vai tapua ia la lo tatu tunu esa olo so longa Aumua malo paka ile se fa mo runga o lo wingo la tata ile te mi tau te taule kau ke fio tau te taule tal tonu ina ya tato ai fa la tala fuso ngale mo boita
Kiro longa he oar ko kiro ka ko ku tu lo wa ye ainga tau fa alo to lu si alo si o tanto tu ai la enga usiale si la fa e manu ia tau fa ngal songa ya Joseph Park ia ile fiafio las fraile e va vea las fraile ta to New Zealand por ta lima ta to malolonga a foi mai ta ko fa au ku le isi le le o fa mai su nga kala ko ngol malai O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani New Zealand mo le taimi mo mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i sio tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lan lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asesi atu ila la tutu atu si o le faso mre fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. E fia le Pacificezy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le nei tausanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi. E a fua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la altu tongi pe a whaanga le Pacificezy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai. Au fwoi ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whaptalanga bala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Uma que as fosse. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Ango. Soli. Ora me ke manga o rugi ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Buat boleh suka mah. Si masih nak cakap macam si cakap. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala no ke wa umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, boleh. Fa'awa mo sinamesa, makasina me ya boleh mahal. Ya fa ro le mai o se wakati. Elingi me fa va por me ro la ko o va yung iyo ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online va ve ro fai le la ko pe ko munguli em kar po kala me ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai fa ngai la unga le Pacific 40 mal talo fa va wai do Ya boleh. Okay. ya lenga wa fa ro mai ya fa la ya la ngai la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do ya fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va Six. Tairo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafainga o fia i nei nisi o nanga i pei o whaataunga, pili o ka o ngaluenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le Tagaloa voucher. Talanoa lava, Tasi Market is here at the Manase Town Centre, the heart of
Toi fa felo ia tu le taliu mai malo longa le vanga le via fi fa te tu fo ia te tu umolo mfaio na mai mai le via fi ilungo la lanta le Blue TV tatu sports Talanoa me se fo o le NUS in general 8 i le nei fo i a via fi ra lulu o le vaenga le na o Talanoa tuai Iwa kau fai nisu nga kala inu kongol malaya di. Ole la ta amata bai le NRL ele ngata le mata ngo fie o tulanga I Tagaloa sa fai America mal promoting al NRL o la tu Tagaloa I sa fai I Las Vegas. Ai ole issue ale ska mo Spencer le ni. Lea e pe o sana tala fo ile na fai to tonu le malaya I se tasi o tamata alo le Bronco. Stama a Poliki ele Pacificezy. Le lilo extra. So le ale o matua big deal la vole wai na o tulanga fo io o ai ingo fa masinonga fa le la kapi la vai ale diki la vai I tulanga e sila I pele ono I se fa salanga si alo tanto tu. So vinga ngalo le ko inga. Ya, e paita watu fo le fata tanlo me fo le alo tanto tu. Pesa fa santa mai le. La ka ko nga ye pe o listuna ho pe o lai o le kulanga fu nga va fa kam ka ro la ka usu fo le ya peta ye mai ta watu na u pe o le si la sanga ye tulanga o ye le tulanga tula mai ta longa le Asiata Pio na ta u ya ai ya te ho lan to ya tanga alu mo la va pula tu ya one fight te e mo ila fo ye me ho ngale ka ko pe fi ma dio lai la sa wa no ye ma fo ya e se fo ku unga dis tanga a me sia nei van tau wa fight te la mai le I se kama I kan la fo le fa longa lang e mo kwa e la tu la fon so se ta longa la va Nga mai la ofisi sa tu la vai o to vai taimi Wai le kau maki le asa le ko inga skai ko vai kai mi ole fa tu lo ya ole lo varkar nga fa fa ngofi ole palau vale ye le si pe ai pe la opu ye foi le fa longa langu wai ata tu le nga na le na fa nga tamale pe ole mo vala au foi le ole tu lo le fa fonga la tu wai ole monkey nga ko ka ni mele tu atu la le fasiri ko vai kai mi Aumua ngi kai mi fa pe nga fesu ya ngi ko kala mangisi o pala langi po o tangata uli I au ese taimo e talo sa le Asiata o le na foi vai tai o le ngi vai kai mi o le wa mama fai ale Toleafoa o le mato vai tai se e o ai kala punya Asiata se ko ka le roko nga o sa le upuala le coconut you are black coconut you o ko nga kalanga o le ka fa longo nga ka mi le ki nga loko o loko fie pa lima loko fe la le wai ke pa lima rola ki nga rola ya o talu nei la o professor la kapi ia ua fa solo ato tulanga so se kala foi le kau fai foi le ia oe matulanga fa pena ole na fai tana na vai tem ia vai tau nei e pela ona ele le matau pulu tula mai la lo ta tonu I le se tala foi o la la vana tau sua foi le ai le yese na ia ma fa foi le tau le ngaina ia ai peta e awa no fai tete o le na tali sunga Spencer le niu na ofisi ngia le fasala lau tu tonu malai ai sa ia kari ai it's nothing le wingo le tala foi le Beia o mea ko kupu kongo kalonga suwanga it's a spirit of the moment it's a heated game for ngani time of the game o vaenga fa pena suli hawa ese o mea le ngo fa kubala ngai a to fa fonga nei kidipi sa o le mele ni tule mai e volinga minga ka we riska ngakari le la ke fa mai po le fai kala Hawa le minga ngare fa ko la kala o mo fa wa fa alto fa fonga le lava o le fa ele or kamane le nga fa le lo po lo uso le e fa or kamane le o sa un ka sport show le lo po nga mani no nga fa mai lang kala I call him monkey. Tu lo, ba tu fa fonga la tu no. Ia ngala pe su e lo for so le
me la le ka ko le ka aro e o fai ka kala ko ngon malai e po le le sa we le di o lo ko male e ui o lea e tu maua ia te au ia e fisiri mai ku maua la ulangolango i le alo tatu tal sia wone yo se se sia wone ilanga la pe wa o lungo va fele ilo ina ia me o disciplinary committee fo ile la tu manga tawoloa tamata ia me sia sia ngi me o fa ilonga lang o fie yo nei tanga tapalangi a po me ia o sia pingi la ko fa ilonga lang ula kala le ia ai tatu tu malo si fo ilanga e te lola kala e se lo fie le o te o fie ngang o fie attitude al kamalia ele fie iyo ele kambikira o kambiki kuisama kambiko le laione le fie la le kongol mala ala mo so ko male o le fie la le la mo so ko male matulanga fo ile e so ko me fa pia ya ai yo le ya ole ale iso na a faina le ai e pe ya lo vai ko wa join markakam ya wo ale ngala o ya ko ngwana le ka u le fadi le la wo sa wa lo la ma iyo ole na le tato to ta mai marolo a foi mai se ka ko fisi ngier ma un po le po ya len ka u ko ngol malai o le talawhivia mo e sa mo le hanturu pele ua tatala nei au kilani New Zealand mo le taimi mo bua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malawa i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulua o 5 pe te asesi atu ila la tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. E fia le Pacificezy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le neitau sanga e whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand e se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi e afua mai le aso na i le aso iwa o mati na o le 5 ta la atu tongi pe awha ngā le Pacificezy e pe la fwai lau se leni mai lau telefoni whewea ai au whaine ngalo le tātou direct transfer wasi lia mo le fitu se fulu a tātou la wa fa sopori e New Zealand pe asesi mai o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisio whaptalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Ia, toi whawhere atu le taliu mai le tātou wa manolonga whaai o le nivaenga o le whiawhili tātou proclaimere sports channel. Aiko mai ro malta ele vana umana fali tala il tangata le na peina ta ua lau fali le tala ale niu na fai io ale ai to to no mai lo mai ai po mai lo ai ale vinga fai le tunu o le na fa no mai le ta uso tuai mai ono lai tu la ifa misino ngale lang o lai ta mo fai fo ile le pe karoka nga client pe le karoka ale la no fa tu la tara o te o fo ni fa misino nga o ta to po kala mele lu le fi nei o le zulu le ora o ka o ke ale valu an ngi la mai e tu la ifa misino ya fa fa ya to le lo fo nga ila u ya na no le flo mo via Toleafoa ai tatule yo ilau pe a melo malanga walanga le foi sa maki ngai ngal lava ya so ale o makiro lupo America pora ko ngale sai e a mel famisiong ngal ngi o ko nga pungi ka ko famisiong fare famisiong man ka ngi fia o singa le we a makalua e ka pungi se fu lupo e la ki so babe o velo e mau ki ngoa ai wa kakala i kuarang kamare nga umi nga ku se o roka po kakala yo le sa roko na mo sa roko lang fana malo se kai mi muri fai se mala unga pe a pere kemma anga ka fai se mala unga i la ko ile emro la ko basa
Ia ai o lenga o le tatou wa vaenga tau. O le fisi ngia Aumua I o kaimi. O le asa o e teiko ngā kala kaimi. Ai o afu ngi kala sa kiri ngā whaia ko ngu kamaka alo. Fu ili lau aku o le a, lau aku o le a, o le a. E lau fisi fu ina le a Toleafoa. E mai o vai ko vai kaimi wanga. E kaimi e oso ko ngi kala fa pe ngā pi racist pingi lau ro vale ati. O le afu isa react kaimi. Ia pa wakal kalau na ve kaimi o kalau pang pia. Ai ko sa ko lau vai ko ka ko. Ya lau kalau di ke fe fo. O ya wa ya au mea ya. Ini cara pate. E falla fam kala ngapiti o farfuina farus. Yang kilo kala tapi mama fala kapu e pola la fa mai ia ko fa kua e fa mai ko ma fa misi so le ka ko con casulo ne fa e fi ku nga ke vai ai Ai to va mana I papalangi isi au ese aku maka ko la vai I kai bi foi le au Felica ko ka alo male au Australia e ki o pai la lo ke o kongi me se kala sisi sa te ko me benga ku ia kai lo mo kai ka kari ne samu asal ngangu ke po kanga ya ia ke ang patay kamar ro ko makuli na kai ni ne le falo mo fora sa ule kala ile se kawilo falo ai so it's the spirit of the game ile le ngangal na le tau gol ne foi lo ki lo wa me ko ki fa ma o foi lo ma ko fa so people pela ya jau le mele tuksi pi ka soft time markalunga Fatu ia, ko le foi felo lo moi ia so. Eu acho ia ele era se cala le u. Que pelo cala foi mo ka. Mo cala me lá em baú vai le u. Ele vai. Esse como foi aí o mai ka. Ala winga na la tetala. O matua apo fo ia lo fali le na vai nga jito non malai. Ina ua ta u le sitanga te ta alo fo mai o le sa fa ile tala le a songa Spencer. Ia u le. Ia ina de tere na wa isi taimi o le tatou porukalame. Ia ai tatou lango fo la le tūlanga tarosia one ia isi one I fa te le ina si tūlanga o no afia I lona tūlanga ta alo. Ai oli unga le na tau to mai le tatou supala kapi. Ka uki hari le ro mako au la Islanders o ia le Hurricanes. Hurricane. Ola fu la fu lead ama to le yo na ma to lead ma le round 1 le wa sa le round 2 le wa ye nei le ai e lunga Ka ku me ngal pe pelo a kalango mai si a o kwa mo runga lo kalango. A lo ma fo faula e lu le. Hurricane le o ke fa ya kuai o le au. A kalango mai na isi au. A le mai ka wa kum fa longo. I ora me la ka karango pe fe fe Fa lo ma fo mo lo ko le Hurricane. Ole male mona la wa lua piwa pe soka saka au fa popo wa pele lo ka roko mona io ai no fa ko ngro wa ku sai da so ile au le te yo ini si au okay alua u le Highlanders Highlanders le na malolo nei le puru ya o le fa ingana talo ia mo le fa makai kam san kal mo mo kai ka mai ka upi io e pe au le ka su era la ko campines ke au le fo comic e kuranga me va pena mo kal mo ko au le se ma ko wa pe ko sana le si ko ka mo fai ala maka ia le ama no fa champion so o mi hermana que ya so fifia que no ko mona kau ke o mai e mati ta longa mona ai se tosi sile sa mo le unga na hita longa le vaiaso Highlanders malolo I le au le blue toro suma le fitu au kilandi lo suma le vale Highlanders o le ta longa le va o le force ma le rebels au ma Australia manu malo le rebels fa suma le valu toro suma le fa le force ta longa ma ta ina le va o le Waratahs ma le Crusaders tolu se furu ma le fitu le Waratahs manu malo le Crusaders e lo suma le fa le si ta longa ma ta ina o le ta longa le va o le Chiefs ma le Brumbies a Australia fa ingo le ta longa manu malo ya I le Chiefs fa suma le ono ile se furu ma le lua le Brumbies ya ma le ta longa le Hurricanes ma le au le Reds o le ta longa ma ta ina le na fina
Ia, manu malo le Hurricanes, tolu suma le valu, i le tolu se furu le tolu, ale au le Reds. O ngā o mai lole le tālonga lea te sau noa ia, Toleafoa, me se fo i o le, which is o le whaaftaisili na walang o le utatou ngā lo due valu, me se so tau o le moana. Tolu se furu ma le iwara ko suma le ongo, ale draw. O le asa lua tātou whasoai, ama tātou le fionga le Toleafoa. O le asa u sila le kālonga ma le amatanga, me se fo i toi minute ma kau whaafefe mai e ui fuwa tifuru ma le tolu list taimi ma tūlanga whapena. E whamalo i a wharongo. Ia tana mga whapea hoi nga coaching staff ma le management ko sa ka te ngangore au. Ia wa me ka war maro o me ngir coach o ka pe ngangore vai aso ma rin ki ke ni o kere me ma fo fa. Ai au lo i la sokano. Ia pe pawal me i oro o fakingo me nga kalmoi no mera wa pora ku nga wa ke maro ai ia maro. Mera nga no i ka no vai i kimi nga se na Afrika ko pei sai e no fala moli mole e si kimi fea ko fai so pio nga ka ko ko era sa pai defense la nga mana ia pe on fea ko o me yo ma ke ku nga e falon e coach ai la ko ku la ia ai yo vo la se pieces line out mus kalam ma mo wa ia fe se o poro ko mo Pacific. Eu falei selection me fapenga ka kong kasi nga me ora kilo ye ya uma ia ka kama ma ia ka vai ku nasional inglesi me ai o ma or ka ko o pipi e pruti para sa Okay, longor ma fo anga telang. Se o amanguia o a fainga o Ada nga o Ala sa o e matau i swinga moni le sa no nga Toleafoa. Ko i swier ka alon mona le mai le talonga mua ma le Highlanders o le upumongir whakamala la. Pe yo le antoa o le varu se furu minute manai vaenga na itin. Le fo ila u whakingo mai. E mana ia yo la tau marola nga sa te minta al suto mai. O le tūranga nai whai te ia le ia au taimi nei pe la ona e moana o tūranga ia i le tele o sala. Ia me se foi la ia le e tauana valu furu minute. O le tūranga na le tūla i mai foi i tele au. O toi foi mai fiki lenga foi mai fiti toi titia ana le rusi le polo fiti. O koe mai ngā ngā whiki le lope mai a le sana pe koe skoe ngā siki ia whiki. Ma malo ia o whainka ke le backline a whiki a. O le mkua le ia le wingi na whiki. Le tere risu whare a whiki. Ia maua ia vango. O peila o lona whaiji. A pawale tūlanga tāua le na tāua fo i whaalongo le whatatano. O lae tāke ia kelingi mang malo kau sanga ngi. Le la tō hoi e nei tau sanga lua whilua wha. O le tūranga lau ele le ia set pieces a le moana. Ai koe pauanga i tūranga le pe a le sefulu a le kau mo mi a fonga le se control inga le leile. Le leinga i kua ma le sokanga maluma. Mana ia. O le tūranga lawai mea fo ilero le discipline o le taa. Loma tūranga whapena walanga a fua iai. Ana whapea nei e tūlanga mai sisi tau nu unga toi maua e le trua manu malo. E matua heavy a le Talanoa ina o le amio. Ma le controlling o vaenga whapena. O na le na maa fua i ona sendi tua me se vo le red card. O le il temi fo le tātou ma i le asofu o le tālonga fo i lea le junior Manu Samoa ma le Moana Pacifica under 20. O maa fuonga o koe vakua le vaenga lea. Ia, te loa le whaafonga mai ia potu lewe saat, ma alisan tuilangi ma. O le vaenga sa matou whaasoa i lunga wana mo lewa no matu sau whai me uta fole coaches place, box. O le discipline ka maiki. Nga le liwa e au, koro ofu mai kukong, nga liwa, me se anai o tatu tamiti Pacific. Pof team, e le nga o le under 20 Samoa, e ofu ka maiki al moana ia. Ioi. E tasi ale o vaenga le pe e ale le ia fo inga kapu e mai lalo i e fa solo tuanga i lunga le pe o le vave fai unga ke le ropo le sela e ale inga fai o le aso rua fina ngalo le na vaenga ai se ai ke le inga fai el tamata alo mistake ko
o le talonga o le ale lua matau fa tamatu ai. Why do you make a lot of mistake pela ko inga stupidity fo ngale o le mea ele kakaunga o le mea fe kaunga e koe momo e sa o ke kami mai kua wa e fa au ngaka kua au kafa, you know, things like that. Ni ke pongo e ngene mo la ka o le sa ka mai o le preparation. E ka pongo foi e fa mo le coach mala ko mo le fa ke o le au kami ke fe nei. O al kere o factor se e afia. E fo i ko decision making, e fo i kami ki ma ma fo fa i ko so e ko wa o nga me ka pena. Wa fo i nga le ma fo fo ke me fa i mo me fa. E ka mo ko ra te ka ki ria o me mo e fo i ka. O vola nga me le fer coach na rani. E coach e fa ya una Skills wise mea. Rani. Mo ka pule me fa pena. O me nga ka me ki. Sa mo i ro ai. Me vola nga singa kaya nga nga fa ya mo o fi nga ka coaching o skills me. Ya ko mo rani. O te ka ka me fa me. O me ka ke me school for. O mga kai. Mo ma lo si fa ka ro. A fango polo pau, a vingalo ma fo te fia u ko ku mena. A mi el fo pola i manga u con la vale manga mi ko ya ma, ke mi ngai ka ro no. Ma si mi ku ma fo. Ola e vai ko tia we. O lo va ngo fo nga me ki lo va ngo mu fo nga. A va pela ngi ki u ko ka aro u mi no no pa u ya. Mana ia te la so fo polo. Moni leile tulonga le wa ta ua Toleafoa. O i to ya mai le kapteni le tamale o uchi le mako. O tamana fa afia me le anga fa i au nei au se kalia au perkangia. Ko ku ile kuli. Tui ngari ku nga lungo kamane o lo vai la tamale. E koe o le payback kamane koe alu on kwa po e malosi koe alu a carry fo le polo mo kwa fiwe po pela nga ke piki ke le kap kingi na e ka o ke tulanga le o makai mina se lo tama e lo ka alo e pule lo ma fo i kai mi fa in ka lo ma kai mi ai mai mo fo kai awa le singa kulanga le ke nga fo ya inga i au muli o se sala. Ono se a mio wole kaukamari mo le fe kawi kongol malai. Ya koe pole ala fai mai mau fur kai. Ar koe lua kwa le koe kui sui lo mar fai ungal la furi. Le na tonua. Esele mana yo mele wa esa no ai fa ta ya Toleafoa lenga ta ua ya na ma tu fa so ya mana I fa ya ongal under 20. Wa la mafi isi tala ono ile o le pathway le nga iluma. Mo vai ngai ka mai. O le layer ka alo. Ke roka ko under 20. O le upo mongi o a foi le under 20 a fiki pesi au fiti. E le tai tu tatu tamai na au mai. Ai pa wale o le mei kama. Sorry. E kau ngā se e o asin kama I ku leia se asis. O le koe fasa sanga mo e koe kau ka momo e vuile le o e fai ya kora ngā o fuma mawinga fa pena. To e pa wale o le vai ngā lea e mo o mia le ngalue ina. O le whinga kāia ia kā kou o le mele o le kūlei mai momo e ngongu kua. Ka fia wa ai a kū se kamaka aro Samoa tama tau amatai. Wa kūlei ia ai kūrunga ma akama mo e kua ai se maanga ia. Ia o le tūlanga fo ile ia I talonga. O le kūlanga ia I le whaonga inga maraka momo e maturu so le fiu e kapu e kaku kamasa. Sa mo inga ia kūlanga ia se kara te whia. Wa me au mana na tulis ma au fa pio ka tenga e to ki ka miki me pa fuili mo mai wa makana grassroots sa wala I primary school sa I colleges sa school rugby o me mangai o me o kalngol development o me e for mai ma ola mai ma kam ka alo e ke mi le fo fu me e mana I no I ana 20 me fa penga o already wa ele ma fo le man set o ka miki o le kola le se me le a fa pela ele ia o inga mai lalo mai o le fu la ia pa foi o meka meki la ke le fu nga luenga ngai fa ia o ma lo fa tai ono tatu taimi o le fatu la ngale le talo ngol fa ngol vais nei a so for raile ta o le fitu e tala malai ai le moana Pacifica ma le au
ale ripples mai Australia e fai Waikato Oh. me ngoi ngai de ko misi ese sokako tato ba ta lo ngale o mong malot ka lo ngale lua wiki mai tato Moana. pikinga Moana. Lua ai malo. na ya lua ai malo man so se ai ai Lua ai. Ripples nga ka alu ripples mon. Moana. Fia in Eusko. 5 ai malo mon. Mangaya. Lua 5. Ta afoliva le fia fila vola Australia ta alu Waratahs mal Highlanders lau au. Highlanders. Fia ai malo. 5 ai malo Highlanders. Fia ai malo doile. Malo le Warta. Fiku. Malo. Na. Aso to nai. Ta le fa. Pia ka lo draw mal Crusaders. Pia fa fiki ka lo le. Oh. Lo ko fa me ta le fa le fia fi. Draw mal Crusaders. Malo le draw. Fia ai malo. Sfulu ai malo. Se val. Valu ai malo Crusaders. Ta ole sorry ole ka ole lua le talonga te fa sawatu. Yeah. Ta ole lua ile auri so ngai pe ya sa ofiki. Yeah. Ai ole ta ole afole fa ole Prampis male force. Ai malo. Malo Prampis. Sulu ai. Brumbies. Hurricanes male Blues. Ka ole fiku. Hurricanes male Blues o au nei. Lele ingi la fe inga. E ia lai mo lunga le Hurricanes ile tulanga points. Paula le ka lo kusa. Blue. Ikusa. Ongo sai mai o rukere ira kui la o fio ba. Ikusa ka lo ngale. Tu salta lo ngale. Ikusa ka lo Anga ngale. pe al meri o fai corner point. Yeah, fai corner point. Lo ngale malo ya le Hurricane. Pero malo. I love you. Blues. Lani Blues. Sfulu ai. se kau fasa ka mai ima fai mai lau plus ele e kire o plus o le ke o lo Ole ka o aku. Blues. Sfulu ai. Yes, furu ai. Case over. Le fainga. Ja, maar le talo como muri le aforiva o le Reds ma le Chiefs. Chiefs. Chiefs, fia. Sfulu ai malo Chiefs. Chiefs sfulu. Awalo le auto peki le Reds. Oh. La caro se o nephew. Yeah. Le hu ka se o nephew. Ko ka mai ka no wa gere ko ka. Mai. Iyo. Man malo le Reds. Yeah. Oh Reds. Iyo. Quero falar Chiefs o pio ai si avira ulang o le Reds mo dei ta. Ken. Ja, taurunga tatu proclame ni fia. Malo. O tonga venso fo ia le atu fai atu e fia atu le fo le malai mi se fo io au mo te vaenga. Ja, mo fa malo mo fa te tatu sponsors. Ja, le fia fi ngata fo le o le tatu NUS channel 8. Ke o se me miseri. Ye nga wo ye. E fi mo le nga fa kai o vanga nei. Ye nga wo nga. Tatu fi lo NUS fo. Ma le fia fi Asiata Aumua mi se fo Toleafoa. Sorry for what? That's it for.